Ung sepinen jagat pribadi ini sun bakal tekoyak abeh para kadang bilangeran ayo dikepung buaya mangap aja sampucul. Bapak Obik mantan majikan Mimi Arsila didalani. Ladalah kumawani kumalancang pribadi ning saliramu yen paen-paen mampu nyandak beban dan isun yen ora mampu tinggalkan pribadi isun kisana Ladhala sumbar kemanikan aja tepak dadara sabangga apa sing ana ning dampal tangan isun bakal nyerengaken salah sebijine pemuda sing gawe hura-hara. Ladalah yen paen-paen ragane manusa mampu kisana lawan pribadi isun kedakan isun Layuan ning lak-lakane naga keburan ning penggoyangan ning warang bakal tekedak pribadi ning saliramu. Ladalah ayo Mimi Arsila mangan. Ayo Mimi Arsila kempong. Loncok. Paman. Tentunya pemuda mau duduk pemuda sembarangan. Iya, ora sembarangan kana Gusti. Perlu ditakon ana maring ragane sira Loncok. Oh, sing nakonine kita. Leres. Nusa. Ana maksud lan tujuan apa gawe gegerandirku siraku? Rasa kaget konon ya setekan isun. Iya. Kenalakan di sitaran isun. Saparane ku. Denanom kosim kencana. Oh, saking pundi? Isun saking CI. Alah, sira. Tujuannya anak apa siraku Nusa? Nah, Poncok. Endun. Sampai kena ning majikan. Nggih. Bonggane rame orang ngembang ning makame wong leluhur. Adalah iya. Lan siji maning. Apa maning? Bonggane ning sejroning kamar durung ana sajen. Waduh. Yen paen-paen hajatane pengen dikjaya lancaran aulia. Aya karuan. Tulung jumponana Apa sih? sing tek jaluk. Apa Suk jalukane? iki jam 7 esuk. Iya. Nyembelih ayam jago lanang sing warnane ireng. Nah, terus ya? Dugan kelapa ijo. Iya. Tapi dugane sing kuning. Oh, si kuning. Leres. Terus apa maning? Toli sing komplit warna pitune ning sejroning kamar. Iya. Siji maning. Apa maning? Sangonana pribadi nisun kelawan rokok sampurna mil rong bungkus. Nggih. Kelawan amplop wejani isine 200.000. Oh, kun jalukane. Selamat tinggal Nusa. Ya wis kok kita nyekep tuan rumah disit. Ayah hormati Mamai Opik mantan majikan Mimi Arsila sing lagi makan. Ayo tipai hiburan di sini. Ayo. Lawan lagu nek. Pada ketinggalan semoga terhibur selalu. Ya, bareng langan budaya. Leres. Orang ketinggalan op. Semangga Hormati Mamai Opik mantan majikan Rai. Isun Raden Mamai Opik Najana dus banyu kembang. hormati Mamai Opik mantan majikan. Puasani sampai seminggu Mamai Opik mantan majikan. percuma Dijalani. langkah sing bisa bantu hati tertutup atau selir gaya waktu bagian kumpulan baik bapak kita mah bapaknya siapa kini? Mamai Opik Bapaknya Opi mantan majikan. mantan majikan bapaknya Opik sayang bapaknya Opi sering bisa bapaknya Opi kawe ngelar bapaknya Opik sayang matur kesuwun main cinta bapaknya Opik sayang nyolong ning
bos tokol. Mamain ada bos tokol. Mamain ada bos tokol. Dipedeli mama opik mantan majikan. Mamain ada bos tokol. Ini Arsila. Mamain ada bos tokol. Mamain ada bos tokol. Matur kesubuh. Awas sing hati-hati Nusa. Ayo, isir nagakan Nusa aja sampai ucul. Mama Opik selamat tinggal Mama Opik. Ayo lang, isir nagakan pocong. Pengen bakso. Hadirin pemirsa malam yang berbahagia, akhirnya acara demi acara telah tuntas dan berlalu dan pentas sekalian. Bagi persembahan kami cukup sampai di sini saja. Akhir kata, bila